Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turahera mu Rwanda tukubwire ko Karongi umukobwa w'imyaka 30 yishwe n'ababanje kumusambanya. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda turakubwira ko Louise mushiki wabo yagaragaje icyatuma Afurika igera ku iterambere yifuza. Nanone kandi turakubwira ko umusesenguzi mu bya politike Vigita Gabo yagaragaje Perezida Kagame nk'umuyobozi mwiza mu Rwanda no muri Afurika. Amakuru yacu turakomeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda tuyahere muri East Africa tukubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ishyaka rya UPLONA ryashinje leta y'u Burundi kwimika ubujiji. Amakuru yacu turasoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukubwire ko Donald Trump yongeye kugaragaza ko kuganira na Vladimir Zelensky bigoye. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kugezwaho nanjye Jean Harerimana nkusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimo TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Karongi tukubwire ko umukobwa w'imyaka 30 yishwe n'ababanje kumusambanya. Umukobwa w'imyaka 30 mu karere ka Karongi yasanzwe hafi y'umuhanda yapfuye hakekwa ko yishwe n'abantu babanje kumusambanya. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyarusange akagari ka Gasura mu murenge wa Bwishyura tariki ya 19 Gicurasi 2025 saa moya n'igice z'umugoroba nibwo umugore witwa Nyirabagwira Tereze usanzwe ari umuyobozi w'isibo yatahaga avuye mu isoko abona inkweto muri kaburimbo. Kubera ko hagwaga imvura y'ubujojoba anyura mu rugo ajya kuzana umutaka anabimenyesha umuturanyi ngo aze barebe ibyo ari byo. Bahageze barebye munsi y'umuhanda bahabona igikapu kirimo Bibiliya na mudasobwa, bigiye ifu babona umukobwa wahapfiriye babona baramuzi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura Saiba Gashanana yabwiye Igihe ko bakimenya aya makuru bajyanyeyo n'inzego z'umutekano batangira iperereza. Ati kigaragara bamwishe bamaze kumusambanya kuko yari yambitswe ubusa yanahambirijwe igitambaro ku munwa. Inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ababikoze. Ati mukanya tugiye gukorana inama n'abaturage tubahe ubutumwa bw'ihumure tunabasabe ko baduha amakuru yafashe iperereza. Gitifu Gashanana yasabye abaturage kwirinda ibyaha no kudakuka umutima kuko ibyabaye bitakwitirirwa abaturage bose. Umurambo w'uyu mukobwa wajyanwe mu bitaro bya Kibuye gukorerwa isuzuma, ariko biteganyijwe ko woherezwa i Kigali kugira ngo hakorwe isuzumwa ryimbitse. Mu yandi makuru tukiri mu gihugu cy'u Rwanda turakubwira ko Louise mushiki wabo yagaragaje icyatuma Afurika igera ku iterambere yifuza. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF Louise mushiki wabo yatangaje ko Afurika ikwiye guhahira aho ishaka no gukorana nabo yihitiyemo bashobora kuyifasha kugera ku ntego zayo yishyiriyeho. Mushiki wabo yabigarutseho mu kiganiro cyagarutse ku kongerera imbaraga ijambo rya Afurika ku ruhando mpuzamahanga ubwo yari mu nama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika yatangiye ku wa 19 Gicurasi. Yavuze ko mu bihe byabanje Afurika yasaga nk'itabarirwa mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga ku buryo hari n'igihe wasangaga abayobozi bayo babakanyisha ko uwo muryango hari icyo utazabemerera gukora. Ati igihe nari minisitiri w'ububanyi n'amahanga byaranangazaga cyane kuko baratubwiraga ngo twaba minisitiri wo muri Afurika hari iby'umuryango mpuzamahanga utazatwemerera gukora nk'aho Afurika itabarirwa mu muryango mpuzamahanga. Mushiki wabo yavuze ko binyuze mu miryango ibihugu bihuriyemo n'ubufatanye bigenda bigirana byatumye bihuza ijwi kugera ku ntego nyinshi kandi zagira Afurika akamaro. Yatanze urugero ku gihe umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye Tedros Adhanom yatorerwaga manda ya mbere, ibihugu byose bya Afurika byishyize hamwe bishyigikira kandidatire ye kandi imyaka yayoboye yatanze umusaruro ukomeye muri Afurika. Yavuze ko kandi Afurika ikwiye gukurikirana inyungu zayo binyuze mu gukorana na buri wese wayifasha kugera ku ntego zayo. Ati ni inyungu za Afurika kugira abafatanyabikorwa benshi, ni inyungu zacu guhahira mu bice bitandukanye by'isi no gushakira inyungu i New York, Beijing, Abu Dhabi, Doha. Inyungu za Afurika uyu munsi no kwihitiramo abafatanyabikorwa badufasha kugera ku ntego zacu kwishyiriyeho nk'abanyafurika. Afurika yasize icyerekezo cya 2063
kizayifasha mu iterambere, aho yifuza kuzaba yunze ubumwe yarageze ku iterambere ridaheza, umutekano, demokarasi biri hose kandi bifite ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Nanone kandi reka twubwire ko umunyapolitike Victor Gao yavuze ko Perezida Paul Kagame ari umuyobozi mwiza mu Rwanda no muri Afurika. Umusesenguzi mu bya politiki akaba na Vice Perezida w'ikigo Center for China and Globalization Victor Gao yatangaje ko Perezida Paul Kagame yarenze kuba umuyobozi mwiza mu Rwanda, ahubwo ari umuyobozi mwiza no ku mugabane wa Afurika. Ibi yabigarutseho mu nama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika yabereye i Kigali ku wa 19 kugeza kuri 20 Gicurasi 2025. Mu gufungura inama, Perezida Paul Kagame yavuze ko Afurika ikwiye kwishakamo ibisubizo by'umutekano wayo aho kuwurekera mu biganza by'abanyamahanga, kuko mu myaka iyo mikorere yamaze nta musaruro yatanze. Mu kiganiro Gao yarimo kivuga ku guhamya umutekano wa Afurika, yavuze kuko yabonye u Rwanda rumeze bigaragaza ko Perezida Paul Kagame ari umuyobozi mwiza muri Afurika yose. Ati sintekereza ko Perezida Kagame ari umuyobozi mwiza mu Rwanda gusa, ahubwo ni umuyobozi mwiza muri Afurika kandi ni umuyobozi wubashywe kandi w'inararibonye mu isi y'ubu. Gao yashimangiye ko Afurika ikeneye gukoresha ubumenyi n'ubushobozi bw'abaturage bayo ifata ibyemezo biganisha ku iterambere. Uyu mugabo yavuze ko hari abo usanga bashaka guhatira Afurika guhitamo uwo bakorana hagati y'Ubushinwa na Amerika, nyamara uyu mugabane ukwiye kureba uko wakora neza ubwawo. Dr. Gao yavuze ko ari ubwa mbere ageze mu Rwanda, ariko abonye Kigali ari nziza yo gutera imbere nk'uko mu Bushinwa bwari buhagaze mu cya 1978 bwinjira mu mpinduramatwara y'ubukungu, bufungurira amarembo abashoramari mvamahanga, ku buryo mu myaka 46 bwari bumaze kuba igihugu gifite ubukungu buhagaze neza. Uyu mugabo yavuze ko umutekano wa Afurika ugomba gushingira ku mutekano w'imbere muri buri gihugu, guhozaho mu iterambere no kugirana imikoranire ibihugu bishobora gufasha kugera ku ntego z'iterambere. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri East Africa. Mu gihugu cy'u Burundi tukubwiye ko ishyaka rya UPLONA ryashinje leta y'u Burundi kwimika ubujiji. Ishyaka UPLONA ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ryashinje CNDD na FDD ya Perezida Evariste Ndayishimiye guha akazi abanyamuryango gusa, rititaye ku bumenyi bukenewe kugira ngo igihugu gitere imbere. Ubwo UPLONA yiyamamarizaga imyaka y'inteko nshingamategeko n'inzego z'ibanze mu ntara ya Rumonge tariki ya 18 Gicurasi 2025, Perezida w'iri shyaka Olivier Nkurunziza yatangaje ko CNDD na FDD yimakaje akazu no guheza abahanga. Yagize ati urubyiruko rwinshi rushoboye ruguma mu rugo mu gihe abadafite ibisabwa bahabwa imirimo kubera gusa ko ari abanyamuryango ba CNDD ndetse na FDD. Nkurunziza yagaragaje ko kandi CNDD na FDD idaha agaciro abarimu n'abashakashatsi cyane cyane abo muri kaminuza y'u Burundi, nyamara ari urufatizo rw'iterambere ry'iki gihugu. Yavuze ko abadiplomate bahagarariye u Burundi mu mahanga badakora akazi kabo uko bikwiye, nk'aho igihugu cyabo kitagishishikajwe no kuba cyagirana umubano mwiza n'ibindi byo hirya no hino. Uyu munyapolitiki yatangaje ko abarundi bakeneye abayobozi baha agaciro ubumenyi kandi baharanira ineza rusange aho guteza imbere gusa abo mu ishyaka rimwe. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze ya Afurika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twubwiye ko Donald Trump yongeye kugaragaza ko kuganira na Zelensky bigoye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kugaragaza ko kuganira na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku kibazo cy'intambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya bigoye. Ibi yabivuze ku wa 19 Gicurasi 2025 ubwo yabazwaga niba abona ko Ukraine iri gukora ibishoboka kugira ngo iyi ntambara irangire. Trump yagize ati ubu sinavuga yego cyangwa oya kuko Zelensky ni umugabo ukomeye, ntabwo byoroshye kuganira nawe, gusa ntekereza ko ashaka kurekera. Ndizera igisubizo ari uko ashaka ko ikibazo gikemuka. Trump yakomeje avuga ko iki kibazo cyajemo kwiyemera hagati y'impande zombi, avuga ko nibikomeza gutya azakuramo ake karenge akabareka bagakomeza imirwano. Yagize ati navuga ngo mfite umurongo narengwa, ariko sinshaka kuvuga kuko bishobora gutuma ibiganiro birushaho kugorana. Ibi Trump yabivuze nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin
kuri telefone ikiganiro Trump wahamya ko cyagenze neza. Ku rundi ruhande kandi Vladimir Zelensky yavuze ko yahamagaye Trump mbere na nyuma y'ibiganiro na Putin amubwira ko nta myanzuro bagomba gufata Ukraine itabigizemo uruhare. Muri Mutarama 2025 Donald Trump yari yavuze amagambo nk'aya agaragaza ko byoroshye kuganira n'Uburusiya kurenza Ukraine. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.